салом бинандагони азиз, боз ҳам пешниҳоди шумост барномаи солим бимонед. Дар ин барнома оиди камхунӣ, сабаби пайдоиш, аломат, пешгирӣ ва ҳамчунин бемориҳои вобаста ба хун суҳбат хоҳем дошт ки моро ҳамроҳӣ мекунанд духтур Қутбиддин Ҳалимов ва Саидалӣ Сангов. пас моро ҳамроҳ бошед. Камхунӣ чӣ гуна беморӣ аст ва ба пайдоиши он чӣ боис мегардад? оҳан дар ғизое ки мо истеъмол мекунем. норасоии витамини B12. агар ин тавр аст, пас чӣ бояд кард? ба табиб муроҷиат кунад. чаро баъзеҳо хок истеъмол мекунанд? беэътиборӣ ба аломатҳои камхунӣ боиси бистарӣ шудан дар беморхона мегардад. айпо гардидам, рӯз ба рӯз аҳволам бад шуда. гематологҳо дар ин маврид чӣ мегӯянд? ба онҳо метавонем хун гузаронем. ҷавоби чунин суолҳоро дар идомаи барнома хоҳед дарёфт. инҷо мехостам дар такя ба суолҳои пешниҳод намудаи тамошобинон аз мутахассисон пурсон бошам ки худи зери мафҳуми камхунӣ чиро фаҳмидан мумкин аст? бемории камхунӣ яъне анемия аз калимаи юнонии анемия гирифта шуда маъноаш бехунӣ, камхунӣ мебошад. чанд намуди камхунӣ дар организми инсонҳо ба назар мерасад. яке онҳо норасои умуман оҳан бошад, дигараш аз даст рафтан ёки талаф додани миқдори муайяни хун мебошад. ҳангоми умумият ҳангоми дар ба ин беморӣ гирифтор шудан як чиз аст: камқувватӣ, беҳолӣ, бемадорӣ, нодуруст сабзидани нохунҳо, инчунин асабоният шудан. мо медонем ки ҳамаи он элементҳое ки дар таркиби хун ҳаст, онҳо ҳамаашон як функсия, як вазифаи худро иҷро менамоянд. вазифаи асосие ки айни ҳол мо дар бораи он гап мезанем камхунӣ, ин эритроцит ва дар дохили эритроцитҳо ҳамин хел як модда аст ки гемоглобин мегӯянд. асосан вобаста ба оне ки кадом органи мо, кадом узви мо аз ҷиҳати норасои оксиген ва камхунӣ танқисӣ меёбад, ҳамон аломатҳо дар организми мо ба назар мерасад. аз қабили агар ки бинем ки дар системаи нафаскашӣ нарасад, нафастангӣ ба назар мерасад, дар майнаи сар бошад, ҳамчун асабоният, камқувватӣ, беҳолӣ, ҳамчун хобурдагӣ дар дигар узвҳо бошад, оҳиста оҳиста оварда мерасонад умуман ба пастшавии фаъолияти тамоми органҳое ки ба ҳаёти мо ҳаётан муҳим аст таъсир мерасонад. саломат бошед. яъне мушаххасан мегуфтед ки сабаби асосии пайдо гардани камхунӣ дар шахс чӣ ба ҳисоб меравад? сабаби асосии норасои камхунӣ ин ҳолатҳое ки дар организми мо эритропоез мегӯянд. вақте ки мубодила ёки тайёршавии эритроцитҳое ки дар мағзи сурхи устухон ҳаст ҳамон мебошад. дигараш вайроншавии умумии қобилияти генетикие ки вақте ки дигар намуди бемории генетикӣ аст метавонад ки ин бошад. ва сеюмаш норасоии ғизо. кам будани миқдори оҳан дар ғизое ки мо истеъмол мекунем метавонад ба камхунӣ оварда расонад. хоб таваллуди пеш аз моҳлат, фосилаи байни таваллуд вақте ки риоя намекунем метавонем ба камхунӣ оварда расонад. хоб метавонад кирмҳои рӯдаҳо ба камхунӣ оварда расонад. талабот нисбати бур, нисбати лой, нисбати хок метавонад ба нишонаҳои камхунӣ шуда тавонад. ба назар ҳам мерасад ки масалан баъзе аз шахсон анамин масалан бур ё хокро истеъмол мекунад. ин аз кадом ҳисоб аст ва оё масалан истеъмоли хок ё бур ба организми шахс зарар надорад? албатта ба организм шахс зарар дорад, лекин аз сабаби ки организм нисбати ҳамин моддаҳо талаботаш зиёд аст, аз ҳисоби камхунӣ метавонад истеъмол кунад. ба ҷои оне ки хокро истеъмол мекунанд ё бурро ки организм онро талаб мекунад, чӣ тавсия медиҳед? чиро бояд истеъмол кунад ки анамин организм зарар нарасад? мо ҳамчун мутахассис тавсия додаем ки ба ҷои хоку буру дигар маводҳое ки ба организм зарараш бисёр аст, аз маводҳо, аз меваҳои тару тозае ки дар ҷумҳурии азизамон ҳастанд, аз ҷиҳати экологӣ тозаанд, бояд онҳоро истеъмол кунанд. аз қабили лӯбиёгиҳо, аз қабили лаблабу, аз қабили гӯшт, тухм, мисол дигар маводҳое ки дар ҷумҳурии азизамон ҳаст бояд истеъмол кунанд ва ин барои барқарор шудани камхунӣ мусоидат мекунад. саломат бошед ва якчанд нишона ва аломатҳои камхуниро қайд кардед ва мегуфтед ки масалан ҳангоме ки шахс дар худ анамин нишонаҳоро ба мисоли чарх задани сар, рехтани мӯи сар ё шикастани нохун, вақте ки шахс анамин нишонаҳоро дар худ эҳсос мекунад ё мебинад ва мустақилона метавонад ки хулоса барорад ки ӯ гирифтори камхунӣ аст. вақте ки ин нишонаҳои клиникӣ дар организм ба вуқӯъ мепайвандад, худи ҳамон бемор ҳис намекунад ки камхунӣ дорад ё надорад. барои ҳамин бояд пеш аз ҳама ба духтур, ба табиб муроҷиат кунад, миқдори
خونش رو انیق کنند، تحلیل خون گذرانده شوند و در اساس همین طبابت رو سر کنند بهتر می شود. سلامت باشید و گفتید که مثلا برای معاین کردن به طبیب مراجعت کنید. بله. و با بینندگان عزیز هم مراجعت کردن میگوییم که هنگامی که در خود نشانه این یا آن بیماری رو احساس کردید یا اینکه در ارگانیسم خود در سلامتی خود نااستواری و ناگواری رو احساس کردید با خوددرمانی یا استعمال موادهای گوناگون دارویی نپردازید، بلکه به طبیب مراجعت کنید و طبیب بیماری شما رو معاین کند و از روی توصیه طبیب رعایت کنید. و اینجا هم یک سوژه داریم اویدی انامین گفته ها با هم میبینیم و بعدا صحبت رو ادامه میدیم. دلارام ارگش و ساکن ناحیه شهر توز رو طبیبان سنه 10 نوامبر با نشانه های بیماری کمخونی با علامت های نفس تنگی، سرچرخ زنی، بی‌اشتهاگی، کم قوتی و بیحالی بر شعبه بیماری های خونی کلانسالان مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفابخش بستری نمودند. بعد تشخیص و معاینه طبیبان سبب و کمخونی گرفتار شدن او را به علتناکی روده و پیدا کردن بواسیر وابسته نمودند. با گفته دلارام ارگش و مدت زیاد نشانه های بیماری را در خود احساس کرده است ولی اعتبار نداده است تا آنی که وضع سلامتیش تماما بد شده است. بی‌پروایی کردم، گفتم به اهمیتی کردم، ایپو غردیدم، روز به روز احوالم بد شده، راه گردیم، نفس کشیم، بی‌حالی، کار میرفتم به یه عذاب رفته می اومدم. و از به اعتباری به وضع سلامتی او را به بستر بیمارخانه کشانید. بعد از تشخیص و 3 روز طبابت دکتران وضع سلامتی او را بهتر ارزیابی می نمایند و خود او نیز از وضع سلامتیش قناعتمند است. من برایش که شب خواب رفته نمیتونستم، فقط یک طرف خوب میکردم، این طرف جمیده نمیتونستم، نیازی نقص، نفس کشیم نقص، اوقات خورده نمیتونستم. خیال میکردم که اوقات اگر خورم شکمم یک بسیار چی خورده روی کرگی باره. معاین کردن حالت بیمار، تشخیص انیق و طبابت درست توانست دلارام ارگشوا را از حالت ناگوار رها سازد. از این خاطر هر یک نفر را میباید که در صورت احساس ناگواری وضع سلامتی به خاطر بدتر نشدن حالت به طبیب حتما مراجعت نماید و کفیل سالمی خویش باشد. در حقیقت ببینید هم وقتی که بیماری کمخونی میرود، انیمیا میرود و به جسم آدم گویا کاری ندارد. بعضی آدم‌ها فکر میکنند که خراب باشد خونش کم. این بیماری که ما داریم از جهت کم وزنی یگم احتیاجات ندارد. این سبب دیگری هست که میتواند که بچه وارد رساننده یک نمود انیمیا است، پرسینوز انیمیا میگن، کمخونی پرسینوزی. این در نتیجه نورسایی ویتامین B12 سیانوکوبالامین به عمل میآید. برای همین این کدام حالت میشه؟ همون حالتایی که وضع نوجوری معده و روده در قسم دیستالیش هم ویتامین B12 جبیده گرفته می شود، ترانسکوبالامین قطعی و مغز سرخ استخوان برده رسانیده می شود. در اونجا چی پیدا می شود؟ اریتروپایز میگن، پیدایشی همون نمودی حجره هایی که در ترکیب خون هست، از اون جمله اریتروسیتو. وقتی که گیپاکسیا می شود، نورسایی اکسیژن می شود در گرده های ما، اندک فونکسیون گرده را ببین، در گرده های ما اریتروپایتین گفتنی هورمون پیدا می شود. همین هورمون یک سیگنال یک اوج میتیاد که با آورده میرساند به اوجگیری فونکسیون اریتروپایزی مغز سرخ استخوان ها. برای همین کمخونی بودن و خراب یا فربه بودن چی کاری ندارد و سبب اساسیش یا ویرون شوی اریتروپایز، پیدایش اریتروسیتو، یا اومد از دست دادن، تلف دادن خون. هنگامی که ما با انامین مادر هم صحبت داشتیم، از آن شکایت کرد که مثلا خود او به اعتباری کرده است نسبت مثلا بیماری. وقتی که نشانه های بیماری رو در خود احساس میکند، گفته است که مثلا خیلی امروز بیمار شدم، پگاه باز میگذرد، ولی همین گونه تا درجه اومده است که مثلا به بیمارخانه بستری شده است. قید کردن جز است که تو اسپون نغلطیم و یگون دکتر مراجعت نمیکنیم. اگر درجه اول یا که دوم باشد، احتمالیت از بین بردن همین سیمتوم و علامت ها هست. وقتی که از پس کار میشه، از پس زندگی میشه، در حقیقت درجه میاد که در علم طب همین است که آهسته وقتی که نفر میشود، نوجور میشود، به حرکت میشود، نورسایی چخیلی گفتیم نفس کشی میشود و عموما ویرون شوی سیستم گردش خون نفس یک جای میشه، همچون استما. بعد اونها مراجعت مینمایند و دکتر زکی میشود با طب اولیوی در تماس بودن در کار، از اونها سراغگیری کردن در کار و نو وابسته از اون نمود بیماری ها چی نمود بیماری باشد با اونها مراجعت نمودن در کار، از اونها نصیحت گرفتن در کار و در حفظ سلامتی خود ما چیکار کنیم؟ یک رولی مهم بازیم که با بیماری های مزمن کرونیکی چی گرفتار نشویم. بهوده هم در خلق نمیگویند که طبیب هر یک نفر خودی است و از این رو به خاطر سلامتی و به خاطر حفظ این بایگری که برای هر یک شخص است، همیشه
саломатии худро эҳтиёт кунед бинандагони азиз. Ва инҷо суҳбати видеоӣ дорем бо духтур гематолог Қаноат Қурбонова дар мавриди ташхис ва табобати бемории камхунӣ. барои муайян кардани камхунӣ пеш аз ҳама мо бояд онро ташхиси лабораторӣ гузаронем. ҳангоми санҷиш гузаронидан дар беморон мо асосан муайян мекунем ки дар хунаш чӣ намерасад, оҳан ё витамини B12 ё туршии фолиевӣ. вақте ки ташхис тайёр шуд, он гоҳ мо вобаста ба хулосаи лабораторӣ таъинот мекунем. камхунӣ аз сабаби норасоии оҳан бошад, он гоҳ мо ба табобат маводҳое ки дар таркибашон оҳан ҳаст ҳамонро таъин мекунем. камхунӣ аз норасогии витамини B12 ё туршии фолиевӣ бошад, ҳамин маводҳоро ба табобаташон ҳамроҳ мекунем. ногуфта намонад ки ҳозир мавсими хунукӣ сар шуда истодааст. дар мавсимҳои тирамоҳи зимистон бемориҳои музмини рӯдаву меъда ки авҷ мегиранд, дар ҳамин хел мавридҳо камхунӣ низ зиёдтар мешавад. ин хел мавридҳо ба мо бояд аввал сабаби камхуниро бартараф намоем, яъне ки табобати узвҳои ҳозимаро сар кунем, баъд вобаста ба ҳамо камхуниашонро табобат кунем. духтур гематолог ҳам қайд карданд ки ин лаҳзаҳо ки мавсими хунукиҳо сар шудааст, яъне тирамоҳу зимистон, зиёд шудани ҳолатҳои камхунӣ ё худи бемории камхунӣ дар шахсон зиёд ба назар мерасад. дар ин маврид чӣ гуфта метавонед? дар фаслҳои зимистон мисол бемориҳои рӯдаву меъда ки авҷ мегиранд, метавонад ба камхунӣ оварда расонад. аз қабли яраи рӯдаи 12 ангушта, хоб яраи меъда метавонад ки ба камхунӣ оварда расонад. пеш аз оне ки бояд мо камхуниро барқарор кунем, пеш аз ҳама бояд кори рӯдаву меъдаро ба танзим биёрем. табобати рӯдаву меъдаро пеш аз ҳама дар сатҳи аввал гузорем, табобат кунем, чунки ҷабиш дар рӯдаву меъда нақс шавад. аз ҳамин сабаб вақте ки нақс шуд, ҷабиши витаминҳо, ҷабиши сафедаҳо, ҷабиши карбогидратҳо метавонад ки нақс ҷабида ба организм, ба ҳуҷайраҳо, ба бофтаҳои мо рафта расад ва ин боиси бартараф шудани камхунӣ метавонад шавад. як қайд кардан ҷоиз аст Амир Рамза ки дар ҳақиқат бисёри бемориҳои музмини мо характери мавсимӣ доранд. тирамоҳ баҳор афзоиш меёбад, инкишоф меёбад ва шадидияти онҳо ба назар мерасад. камхунӣ яке аз онҳо. сабаби асосӣ ҳамин аст, вақте ки афзоиш меёбад, вақте авҷ мегирад бемории музмин, албатта ки чӣ духтур қайд кардан, ҷабиши ҳамаи витаминҳо, чӣ витамини B12, чӣ кислотаи фолат, чӣ калсий ва дигар намуди микроэлементҳо ва дигар элементҳое ки ба ҳаёти мо муҳим аст, чикор мекунад? Паст мешавад ва оварда мерасонад ба бемории камхунӣ мавсимӣ. ва дар ин ҳолат боз ҳам ҳар як нафарро мебояд ки ба табиб муроҷиат кунад ва аз рӯи гуфта ва тавсияи табиб табобат гирад. инҷо иштирокдорон ҳар суолу пурсише ки вобаста ба мавзӯъ аст метавонед аз мутахассисон пурсон бошед ва ба суолҳои худ ҷавоб дарёфт намоед. марҳамат, ки суол дорад. камхунӣ ҳангоми ҳомиладорӣ ба кӯдак чӣ хавф дорад? хавфи асосии камхунӣ барои модар ва тифлӣ дар он аст ки ҳангоми вайроншавии интиқоли оксиген ба тифл вайрон мешавад ва инкишофе ки дар дохили бачадон эмбриогенез вайрон мешавад ва метавонад оварда расонад ба вайроншавии тамоми системое ки дар ҳамон вақт дар дохили батн вақте ки оҳиста оҳиста тифл инкишоф меёбад оварда расонад ва оварда расонад ба гипоксияи асосии майнаи сар. вақте ки ба ин таъсир мерасонад анемия, чикор мекунад? вақте кӯдак таваллуд мешавад, чӣ ки айни замон бисёро тасдиқ мекунанд ки кӯдакҳо фишори дохили кӯсанхонаи саршон баланд аст, ба ҳамин оварда мерасонад. камтар пештар шумо қайд кардем ки яке аз сабабҳои камхунӣ норасогии оҳан ва дигараш норасогии витамини B12. оё аз рӯи аломатҳое ки дар организми инсон пайдо мешавад мо гуфта метавонем ки кадом намуди камхунӣ рафта истодааст? барои баён намудани кадом намуди беморие ки ба чӣ вобаста аст, аломатҳо ҳам дида мешаванд, лек мо барои муайяни дуруст намудан ба ташхисгоҳ равона менамоем ва мувофиқи процент ва промилле ки аст мебинем, тавсия менамоем, табобат менамоем. яъне ин савол дар он маврид буд ки масалан аз рӯи анамун аломату нишонаҳое ки боло зикр кардед, масалан шахс метавонад ки муайян кунад ки оё камхунии он аз чӣ вобаста аст, аз нарасидани оҳан ва ё аз витамини B12. масалан худи ман
مثلا هنگامی که من نشانه ها رو در خود احساس کردم و من میتوانم که معاینه کنم که در همین حالت من کمخونی دارم و سبب اساسی کمخونی چی است. علامت های کمخونی عموما در همه نمود کمخونی عمومی است. همین با همون دو سه همون علامتی که در اون پیدا میشد همون قطع مراجعت مینمایند. او به اون درجه نرسیده است که مثلا موی سر من میریزد و فقط میگه کم قوتم، بی‌حالم، نفس تنگی دارم. ما برای معاینه کردن کدام نمودش بعد با تشخیصگاه روانه مینماییم ما معاینه مینماییم که کدام نمودی میکرو المنت یا کدام نمودی انیمیا در اون به نظر میرسد و تحلیل مینماییم تا بعد مینماییم. مرحمت سوال ها باشن. در بالا قید کرده شد که ترکیب خون از اریتروسیت و گیموگلوبین عبارت است، یعنی که برای مقدار معین برای زن ها یعنی چند قدر باید وای باشد گیموگلوبین باشد برای مردها و برای زن ها میگفتید 100 تا 110 120 اگر گیموگلوبین بینیم برای زن ها درجه یکم که باشد بسیار وقتا ما که در بلندکو زندگی می‌نماییم نسبت بر بلندیم برای ما خودت چی ندارد. وقتی که پایین‌تر می‌شود گیموگلوبین 80 100 می‌شود درجه 2 و از اون پایین‌تر شود ما با متخصصین گیماتولوژ در مصلحت می‌شویم و اونها رو تبابت می‌نماییم. خیلی که شما قید کردید گفتید که زن‌های حامله‌دار بیشتر به این بیماری گرفتار میشد. می‌شود که کودک‌های نوزاد که تولد میشن به همین بیماری هم گرفتار شوند. چطوری که گفته گذاشتیم در آغاز برنامه زنهایی که کمخونن و حامله میشوند و یا هم میتواند که کمخونی به طفلی که در بدن آنها است تاثیر نامطلوبی خود را رساند. مادر و کودک دو چیزی به هم پیوندند. وقتی در یک چیز نرسید چقدر که ما در بالا قید امبریو فتپاتی می شود و این نو بسته اونه که وقتی که ما در بالا قید کردیم که کلسیم نمیرسه، ویتامین B12 فول سطح فولاد و آهن نمیرسد این تاثیر خود رو به کودک هم میرسوند. تماشابینان عزیز بار دیگر یادآور میشویم که برنامه سالم بیمانید است روی اکران های شما. آیدی استعمال موادهای غذایی سخن کردیم و میخواستم همون موادهایی که امروز در برنامه ما پیشنهاد شدند از نگاه علم غذاشناسی به واسطه میتوانند تاثیر مثبت آیدی پیشگیری بیماری کمخونی داشته باشند. مثلا در میان مردم ما همین عقیده زیاد است که مثلا استعمال لبلبوی سرخ میتواند در پیشگیری کمخونی مساعدت کند. تا کدام اندازه این اندیشه درست است؟ مرحمت اندیشه شما. ماده‌ای که در داخل لبلبوی سرخ است اون ویتامین های B12 و المنت های آهن دارد. ما از اون بسیارتر استفاده بریم و بیماری کمخونی عموما که گرفتار نمیشویم. هنگامی که طبیب معاین میکند که بیماری کمخونی ما از حساب نارسایی آهن است ما میتوانیم که مثلا همین محصولات های طبیعی یعنی لبلبوی سرخ را زیاد استعمال کنیم. بغیر اونه که دکتر هم توصیه مینماید و دیگر نمودی المنت هایی که مواد های داروباری تعیین می‌کند از محصولات های وطنی خود استفاده بریم از قبیل لبلبوی سرخ، سبزی و شلغمچه یا کیسه استفاده بریم. اونها را همچون شربت جبیده گرفته اگر یک مقدار یک پرسیوی مثلا یک استکان از هر کدومش گرفته در بانک یک ظرف یک جای کرده ای هم مایده نیم استکانی اگر سحر و نصف روزی بگه استعمال نمی واسطه همین هم با ما یک انرژی میتر ویتامین گروه اس دارد B12 دارد هم از جهت کمخونی با ما یک تنظیم کار میشود و این شما میتونید که مثلا که لبلبوی سرخ سبزی و شلغمچه رو یک دونگی مایده کرده با سمتانه یک جای کرده میتونیم که یکم قاشقچه اصل اندازیم استعمال نماییم و میتونیم که کمخونی خود رو چیکار کنیم برطرف نمیم. هر سر که وقتی شما با درس اینو با کار میره از این گفته ما اگر استفاده برید کمخونی خیلی که در مردمی توبت میکنن کمخونی شما آهسته آهسته چیکار میکنه از بین میرود و هنگامی کار کنیم و علم آموزی شما یک مساعدت مینماید. من با گفتن دکتر علاوه کردنم که اکثریت دانشجویان کمخونن چون که ویا رژه خوراکخوری رو رعایت نمیکنن سری وقت خوراک خوردن نمیتونن از دیگر سبب‌ها شده میتونه از دانشجویان احتراماً خواهش میکنم که برای برطرف کردن کمخونی از اون محصولات‌های تستیاری که این روزا در کوچه هست در صرف نظر کنن از استعمال آنها از محصولات‌های وطنی که از جهت اکولوژی تازه است بیشتر استفاده برند. در مورد شربت گفتیم و اینجا نیز ما یک قطار نامگوی شربت ها را جای دادیم. اینجا داریم شربت خوچ و شربت لبلبوی سرخ، شربت سبزی، یعنی کدام در درجه اول می ایستد؟
албатта лаблабӯи сурх ва хуш дар ҷои аввалу дуюм меистанд, барое ки дар он дар ҳақиқат миқдори элементҳои дар боло нобар кардаи мо дар лаблабӯи сурх баланд аст. барои ҳамин мо як миқдори агар ки аз он чиқдре ки мо гуфтем як стакани агар аз ҳар сеяш гирифта дар банка тайёр кунем нӯшем, ин бо ҳам нағзтар мешавад ва ҷабидани онҳо ба меъдаву рӯдаи мо осонтар мешавад. мисол себро гирем, дар таркиби себ ҳам ҳар гуна микроэлементҳо вуҷуд дорад, ҳам оҳан вуҷуд дорад, ҳам дигар витаминҳои С, витаминҳои B12 ва ин албатта ба манфиати организми мо аст. хоб ба шарте ки рӯдаву меъдаи мо солим бошад, то ки ҷабиш дар рӯдаву меъда нағз шаваду ва тамом микроэлементҳо, тамоми витаминҳое ки мо истеъмол мекунем ба организми мо ҷабида шавад. яъне ҳангоме ки масалан рӯдаву меъда бемор аст ё ин ки захми рӯдаву меъда аст, истеъмоли себ ё ин ки дигар маҳсулотҳо тавсия намешавад? тавсия мешавад, не ки ба миқдори зарурӣ ҷабида намешавад, чунки касалан, беморан, мисол ва маризан рӯдаву меъда пурра аз микроэлементҳо, аз витаминҳо мо истифода бурда наметавонем, пурра ҷабида намешавад ба организми мо. организми мо ба тариқи автоматикӣ он миқдори витамине ки ба мо зарур аст ҳамонро чикор мекунад, қабул менамад, ба худ қабул мекунад. агар маҳсулоти сахти ғизоӣ бошад, онҳо чикор зиёдтиаш ихроҷ шуда меравад. оне ки зиёдӣ менӯшем, зиёдӣ қабул мекунем, агар фоидаам ки набошад, фоидаам ки кунад, баъзеаш дигар беморад ба дигар беморӣ оварда мерасад. яъне ки миқдори муайяни истеъмоли ҳама намуди ғизо роя карда шавад. ман камхунам гуфта, агар ки тамоми намуди ғизоҳоро хӯрем, баъд ба меъдаи рӯдаи мо зарар мерасонад. саломат бошед ва фикр мекунам ки барои ҳамватанони мо, яъне истеъмол, дастрасии маҳсулотҳои табиӣ нисбат ба дигар маҳсулотҳо қулайтар аст, зеро тавре гуфта шуд, дар тоҷикистони мо метавонем ин маҳсулотҳои табииро дастрас намоем ва тариқи шарбат, тариқи тайёр намудани хӯришҳо ё ин ки дигар намуди хӯрокҳо қайд кардан ҷоиз аст ки маҳсулотҳое ки хоме ки мо номбар намудем, хуб мебуд онро буғпаз, дампаз мекардан, истеъмол мекардан, нағз мешуд. барое ки вақте ки мо ҳамаи маҳсулотҳои ғизоие ки аз тариқи растаниҳо бошад, мо бояд дар равған таф медиҳем ва қариб 90% витаминош, микроэлементош чикор мекунад, аз байн меравад, сӯхта мешавад ва хуб бошад ки дампаз карда, чӣ қадре ки манту тайёр мекунем, дампаз мекунем, аммо буғда буғронӣ карда мешавад, истеъмол кунем ва ба аҳамияти организм мо фоидааш калон. саломат бошед ва агар дар мавриди донагиҳо суҳбат равад, кадом маҳсулотҳои донагӣ тавсия карда мешавад? аз ҷиҳати миқдори витамини B12 гирем, агар дар ҷои аввал марҷумак ҷои аввалро мегирад, барое ки дар таркиби онҳо дар ҳақиқат ин намуди микроэлементҳо ва витамини B12 зиёд аст ва аз ҷиҳати парҳезӣ ҳам гирем, агар ин як маҳсулоти парҳезкорӣ аст ки вақте ки мо истифода мебарем, онҳо ба организм ҳамчун адсорбент, масалан чӣ қадре ки ангишт истифода мебарем барои тоза кардани меъдаи рӯдаи худ аз моддаҳои токсикинӣ, метавонем ки ҳаминро истифода барем ва организм худро аз витаминҳо чикор кунем, бой намоем. дар мавриди истеъмоли лӯбӣ, масалан лӯбӣ низ дорои витаминҳои зиёде ҳаст ки метавонад ба организм таъсири мусбат расонад ва дар хонадони ҳар як нафари мо низ ин маҳсулот дида мешавад. баъзе одамҳо дами хел лӯбиро гирифта аввал тар карда мемонанд як миқдори муайяни вақт, баъд онро ба тамоми хӯрокворие ки омехта мекунанд, оҳиста оҳиста фикр мекунам ин беҳтар аст аз оне ки дар абход андохта, дар хӯроки андохта ҷӯшонидан. ва агар мо ҳамин хел монем дар оби ҷӯшонида монем, агар камтар истад баъд дар хӯрок андозем, манфиатнокиаш зиёд мешавад. дар мо одат шудааст ки истеъмоли хӯрока ба воситаи чой менӯшем, албатта ин метавонад ки ба камхунӣ оварда расонад, чунки ҳамон оҳане ки дар таркиби хӯрок ҳаст, дар таркиби ғизо ҳаст, ба воситаи чой шушта равад, ин ҳам боиси сар задани камхунӣ мо шуда метавонад. саломат бошед ва агар оиди истеъмоли маҳсулотҳои ғизоӣ суолҳо бошанд аз ҷониби иштирокдорон, марҳамат. шахсе ки аллакай ба касалии камхунӣ гирифтор аст, шумо чӣ тавсия медед? агар вақте ки бемор одам солим бошад, 80-90% агар ай маҳсулотҳое ки ғизоие ки мо таnovvул карда метавонем ва ҳазм карда метавонем, ина истифода барем, барои организм мо беҳтару хубтар аст. саломат бошед, савол бошад, марҳамат. хеле ки шумо гуфтед, лаблабуро дар ҷои аввал лаблабу меистад барои ами камхунӣ истеъмол бурдан.
инро шарбаташ бисёр вай ҳаст. яъне шарбаташ манфиат бахш аст ё ин ки ихе бухпас карда. шарбаташ бошад агар мо истеъмол намоем беҳтару хубтар аст. савол ҳаст марҳамат. камхунӣ ирсӣ шуда метавонад? як ҳолат метавонад шуд вақте ки вайроншавии дохили эмбриогенетикӣ бошад ва метавонад ки шида тавонад. баъзе ҳолатҳо дар ҳамин аҳолӣ мо мебинем қариб 90% вақте ба камхунӣ гирифторанд дар ҳамин фикр меравед ки дар илми тиб эҳтимол инҳо ирсият бошанд. агар дурусттар амиқтар агар андеша ронем ҳар як табиби худи одам аст. барое ки кӯдаконе ки дар дохили батни модар аст ба ҳамин камхунӣ гирифтор нашаванд модаронро табобат кардан дар кор. то ин дам оиди камхунӣ оиди пешгирӣ сабабҳо ба вуҷуд омадан донистем ва инҷо мехостам дар мавриди яке аз бемориҳое ки вобаста аст ба хун яъне гемофилия суҳбат дошта бошем. худи гемофилия чист ва ин чӣ гуна беморӣ буда метавонад? гемофилия ин як намуди беморӣ агар гӯем ирси доминантӣ ки ба назар мерасад асосан фақат писарон ба ин гирифтор мешаванд. унҷо вайроншавии 12 фактори умумии лахташавии хун ва фикрам ҳаштумаш бошад агар норасоии вайроншавии ферментҳое аст ки метавонад оварда расонад ба вайроншавии лахташавии хун. аломатҳои асосӣ ин агар як чӣ бошад баъзе вақт зери пӯст хун ҷамъ мешавад вақте каме зарба мехӯранд ва баъзе ҳолатҳо ҳангоми ҷарроҳӣ гирифтан хун чӣ кор намекунад ҳис намекунад рафтан мегирад ва вайроншавии системаи гемодинамикӣ мешавад. аз ҳамин ҷиҳат хосияти ирсӣ дорад ва табобати он душвор аст. ма ки гӯем агар табобат ҳам надод хато намекунад. мо медонем ки одамои солим дар хунашон агар ягон осеб бинад ягон ҷо аз ягон узвашон хун бирояд дар муддати 3-5 дақиқа лахта шавад ва ин лахташавӣ боиси қатъ гардидани хун мегардад. лекин бошад дар гемофилия ин нест, хунравӣ беҳад бисёр меравад ва ин боиси кам шудани хуни организми инсон мегардад. таҷрибаи кори ман як оила 3 писар дорад, 2 духтар. ҳар 3 писаро бемории гемофилия доранд, 2 духтар солим. ва тавре ки ман медонам масалан духтарон дар ин маврид барандаи анамин духтаро ҳамчун баранда ба назар мерасанд ҷинсилатив занҳо ва асосан беморон писарон мешаванд. саломат бошед ва вобаста ба ташхису табобати ана ҳамин беморӣ инҷо боз ҳам суҳбат дорем бо духтур гематолог Қаноат Қурбонова. марҳамат. дар гематология боз як намуд бемории гемофилия низ ҳаст. бемории гемофилия ин бемории модарзод мебошад, яъне бемории ирсӣ мебошад. бемории гемофилия ки бемории модарзод мебошад пурра аз бадани одам нест карда намешавад, яъне ки табобати пурра надорад. лекин вақте ки ин беморон ба мо муроҷиат мекунанд дар вақти осебёбӣ ё ин ки ягон аломатҳои ҳамин беморӣ авҷ гирифтанаш, он гоҳ мо онҳоро ба воситаи маводҳои зардоби тезях карда шуда, факторҳои хун ва криопреципитат табобат мекунем. табобат карда ҳолати онҳоро беҳтар менамоем. дар Тоҷикистон ҳамагӣ 620 нафар гирифтори бемории гемофилия ба қайд гирифта шудааст. аз инҳо 258 нафараш кӯдакон мебошанд, боқимонда калонсолон. ба падару модарон ва беморони гемофилия муроҷиат карда мегӯям ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъияти беморони гемофилия фаъолият менамояд ва он дар бинои 9-уми муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ҳар беморе ки гирифтори гемофилия мебошад метавонад ба ин ҷамъият муроҷиат намояд. хушбахтона дар ин ҷо табобат ройгон аст. ташаккур мегӯем ба духтур Қаноат Қурбонова барои ибрози андешаҳо ва вобаста ба ҳамин андешаҳои боло зикршуда чӣ гуфта метавонед? қайд карда гузарем ҳамин вақте ки издивоҷ мекунад хубтару нағзтар мебуд, ҳамин аз ташхисҳои генетикӣ мегузаштанд навҷавонои мо. тавре ки духтур қайд кардан масалан табобати ин беморӣ каме душвор аст ва табобатнашаванда аст. аз ин рӯ ба хотири пешгирӣ ва ба хотири оне ки ин беморӣ паҳн нагардад хубтару беҳтар аст аз муоинаи ҳатмии тиббӣ гузаштан. барнома идома дорад бинандагони азиз ва баъд аз чанд лаҳзаи дигар боз ҳам суҳбатро идома медиҳем.
اینجا بخش توصیه متخصص رو پیشنهاد می‌داریم و متخصصان ما رو ضرور می‌باید که چند مصلحت کوتاه و مشخص برای ما و بیننده ابراز دارند در مورد موضوع برنامه. مرحمت. درباره موضوع امروز همین گفتن به مورد است که در همه حالت طبیب هر یک انسان خود انسان است و کدام علامت‌هایی که نباشد نوابسته از بیماری که کمخونی است و دیگر نمود بیماری‌های سوماتیک یا سیرویتی است با متخصصان با دکتران ساحه یا دکترانی که به ما علاقه‌مند در منطقه است باید در تماس باشیم، از آنها باید طبابت گیریم و گفته آنها باید رعایت نماییم و میتونیم که باعث گردیم به سالمی خود، به سالمی خانواده خود، خویش و تبار خود. عادت‌های نامطلوب پیش از همه سیگار کشی، نوز کشی، استعمال مشروبات دست بکشیم و به ورزش بدن بیشتر ورزش بدن کنیم و از محصولات‌های ایجاد اکولوژی و استعمال کنیم بسیار نقض میشه. بینندگان عزیز اینجا رسیدیم به انجام برنامه و اگر توانستیم با این برنامه برای شما مصلحت مفید گفته باشیم از این سرفرازیم. تا برنامه دیگر سالم بمانید.